ono što nam danas treba, trebaju nam danas u školskom sistemu kognitivne vještine da im razvijamo, djeci. Oni moraju da prepoznaju probleme, da se pitaju zašto je to problem i moraju da traže rješenja. To je ono što nas tada nisu učili i to je osnovna razlika između školskog sistema nekada i sada. Mi danas djeci ne treba da serviramo podatke i da im tražimo od njih da oni to nauče. Nego mi njima treba da im kažemo ovo su vam osnove, a ovo vam je problem. I sada iz ovih osnova koje vi ste naučili, probajte da riješite ovaj problem. Dajte rješenje. Dakle, treba nam STEM koji više nije onaj STEM prije, nego je to sada STEM gdje mi djeci dajemo bazu znanja i onda ih učimo kako da razmišljaju, kako da rješavaju probleme. Jer na taj način postićemo da u stvari oni budu, da ostanu djeca. Nedavno sam razgovarao sa studentima i rekao sam im, preduzetnik se ne rađa. Preduzetnik je danas, evo, posle svih ovih x godina, shvatio sam nekako da je preduzetnik da ti uspiješ da zadržiš dijete u sebi. Dijete je zanimljivo, dijete voli da istražuje, dijete svaki dan uči nešto, dijete rješava probleme. Dijete kad ustane i pokuša da hoda, rješava problem. To treba da zadržimo u djeci. Da oni ostanu znatiželjni, da oni ostanu zainteresovani, da oni i dalje rješavaju probleme čak i na studijama.